100% ani tu ipi ipaj ba kila i ki kam ki bangi trai but kum banga juam bidang i wi statement banga ka kam kala keren kam jam ban ya ka ketin but kai ka ba ki paj ba ki kwa ban i ka kam but ngala trai ngala le bentar ki paj ba ngala do thia do dam namar ngakwa ban wan ra ka jingkala but ngala le ai ta ka jingkala ban wan ra ki lentik singken ki bobiang ban wan ra i ki jaka pule ki bobiang ban wan ra ya ki jaka sumar bopang besitam ki bobiang but ban yarap ki paj ba ki dan kam ka jinge ka bidai but ki bubun ban ikren le ka skim na ikren shu namar ngala le kumri ban le ban ai ko ban sam ko si ki paj ba dai na ta ka daw ngi ki paj ba ru kum mangi i hagi ni bagi kuat sisa ban nang penjok yang ni ban tidur akan election pemerintah tiga mau kero gede gawai ke konstituensi ke ba internet ba ke badan potensial ke bidai ban tourism bat kataru nagal yang junga ngalale tangba ani tu pala ban pendap lot tangba menta baru kibri kreatif kai ke mau kero bat kai ke lok kate ke senong kolong kono aman kono di tourism spot ke internet kidon bat haga juga pon ngani tu ipi bidai bat naga benta ban kentiu ya ka puli ke dangli ke bangakwa bat ngala persang bat ngalapan ngala thok sebagai government kedai ka college naga benta kinong social state untuk menta sama bat katang ani tu ipi ladang awan pai biang kumbangai i menta 100% ngin job biang ladang job dengan orang college naga benta katang social state kita kali babakla lai itu singi ladon ki bapensyai bat naga liang junga ngam kwa kerentan nomor kakam junga kala keren dai na taga daw don la don tisu ban sukenno de kum de kum tai menu ba ay ka CHC ko jongsha nadai mga bat chief minister ngi la lej ban bu manong rem ya ka sports ya ka indoor stadium ko jongsha bat ate singi la de announce la de declare ba bangin bu ban upgrade na CHC kata ka de goy bat naga juga poru bedai bat ka PHC apa Android kataru kadai ka ba lade bio AA baro arti lade bio administrative approval na kaliang government naga planning ba na finance but baro ki PHC CHC ki bopon balik bu manorem kidai lade bio AA katkum ka prosedur trikam aku abanong ipi kita kidai inform ba government kalau go ahead bangin le foundation but ya kakam ginang ya nomor pilih PHC CHC pok state jungi ya ban change ni policy ka simpor kadway ka arsnam chipusnam adu bandayo pampali katam dai tang apa ka konstitusi junga abaro ki block abaro state ni ka jaminta te kita jing kenno ngani tu ipi kidi jing kentho bat ka bedai bat kakam ka be terwa bisa ngangam dai ubri lak bande banthet ngayang ka nongrem bat ka nongrem junga ban ai ka jing sakri ba bahatam pa ba ladang ngangala sa thet no ngani election kumno nganila election kumno la dengan syakit no nang salong nyang kongu nandong lak ban kran nak ban tajing e jung pai ba kendon jumut yu bangan long ngap sulong nyang kongu jung yang ngaw nung terwa pisah ngang di beri bayang sekam rem adong ka yuria kala de poi bat lai ngaw ipi mano belief ya kaban nakaliang ka agriculture department bat minister ngala de pensai khot iko urusan khot ki director ngala de blek lu kita bro bat pi kalong kumne ka por election party apa kimtre banyelek naki de sedang ban kuat ban peram lada ilek nak ikin nong pat way kat jung ban tidur temtan su ba ban tidur tu di puru biang ba ban tidur tu di puru ba lada pimtre ban laki pinong bos dia kata kadi babakla abang ilai don lang ya trai lang government jadi ban sutu ban buram markiliang nomor pin sadon kam yang isin kesini dan rai kila ki kamu ki besisa ngalawan sedu Delhi ban ikendu minister jaga fertilizer ban habangai kendu yu ngai keren yu bat ulah ada asyur ban ai biang ini ila kipun ki jingthok jingtar tapi kuat ngan ai ki jingthok jingtar kai ka ba ni na kaliang jong na kaliang department bangi thok ya requirement ki jinam kam jong ka yuria